logo aguli di minimang plio ang tongo norong ni logo Mathia Tripura sung tabuk social media wo burung jaga nugi manu chung Mr. Koloi fruit salad mungwi stall rei tongmani lama stall rei tongmani belekhan viral lungi tongo fiaba viral tongi tongo fiaba fruit salad party paisa ga abu chungtini naile na hingke tai bini journey rok daran khukti na bin journey rok khnai laile na botam ni bago stall khuluka haike ba bufrun simo stall na chengkha chungdaran khukti no khunai laine chungtini shop paisa shukontola root green chili restaurant bisango dara tini hingke oro bini stall no haike agi to chung saimano MBB college ka nawo tini hingke green chili restaurant bisango stall tu bujaka hingke tamni a jaga ni taisa o jaga tu haika om bujungdaran khukti na khnai laine puila na chini aguli tv ni mangplio lamsogo hingke dara puila ani ni sini mungke sai khna rigadi belainu hambai sini ugly tv channel no tei nirok oro phaiman bagai ani munggan kai Kumar Koloi tei ani stall ni munggan kai Mr. Koloi fruit salad ngai ang rijak kai ani para ngai kai tuidu don lekha para hinjago dara hingke tam no one sugui a fruit salad stall chengjaka haike ba bufrun sima fruit stall khulujaka obong kengke ang je naharmani tabata jeng saimano sini belainu jang food mangseng salai kengke ang obo wansuka I ang obo healthy food khayanu tan bagai kengke jeng somoyo kaisa obo fruit chana kengke belainu kosongi thango jeng tabo jot ekbar bai jeng pai mania suppose romdi watermelon chana hindi grape chana hindi kengke jeng obo kisa ka bahai ni jeng pai chai mania han bagina ang oro wansuka I ang obo dam kombaino Joto 5-6 item Simon najak ngai chingkai chini healthy bahai ni sung tongna ni bagai ang bo wan soki khlaimani ngedara stall khulungna ni agi ni simi da hukaisa hubi tongmani haike ba tabuk mani muchung mani ang stall khuluk sinai hinai agi ni simi ang musumani tam bofron simi mus khangka ani inspire ke jefro ang Kolkata thango afro ang om hai masakha samani borong ni hane quantity kisa apa na abo 20 taka 30 taka hai ingke ang Tripura nai lekha ob Tripura ke phanu keriko ingke ang one sok pa ni ang bahino khayano one in future ngai ang one sok khaimani ingke moreover ang time maya tan bangi ka ang kaisa private sector samukhai tong abang ka serarong na nai warden khlai ang kaisa school ani je khai tong mani ga abang ka recently resign deoi mas ni 14 tarik ang resign di phai ke 14 15 16 ke ang o dukano start khai ka dara hingke sang nugui mano social media sang sakang nugui man kha akorno rok MBB lek buskango phal tongmani MBB lek buskango stall rei tongmani hingke aro ni sewi tang oro phaina nangkha abano first ke ang je om hai judi first hai ka fruit salad rok phalnani healthy food phalnani kengke kaisa proper location sing nango borok je haimani jaga am hai nango ingka hai ni bagina ang kaisa wan so ka MBB lek ang ka kaisa tabo recently park bahai ni khulong mani ingke aro to bokisa borok rok phainai ngi ang aro kaisa thangka thangai first dewa ang thangmani khulogoi mani ang 50 ta piece khayo 50 ta piece khaimani afro first ang hambai mario chini by viva tai da edi bro phai first ang jesmoi ang start khayo khlogo afro no bro phai an promotion de phai mani bagai belaina hambai afro ang tan bagai kai kaisa tam hunai belai tong thongman ni bagai even by viva by da edi by bo by putunanan phana ang overlia chongjaglia tan bagai ke belai khabar samani bagai thongman bagai borok haisi ani chicken cha stall borok phai ani fast obona food no sa phai mani bagai belai ni hambai mari borok no skang ngai amai keno arang ke je fast dewa ang phalmani ngai phalpai kha second dewa thangpi mani tamong khangai arani kaisa maybe local khana boss sabo phai ano mana phaika mana khlaibai ka orota phaldi nang MBB o area o nang phali man glak ngai
nengke nu nengke ang sagabono ani to mal tongko ani mal tongko ang bai ke tabo thangnai ni habanu tes thangsedi ni bo sawo nengke am kanu ang kisisa boni bai kisa like 100 meter ok thangai ang kisa phalka ingke tai second time hai bo phai sabu sabai biro achala nung tam ne ora phal ang no than ni hi saja gyada nung tam ne bage ora phal thang di nge ano arani ang arani kotole ma phakya nge a somoy like ani tong mani 50 ta piece nang khai mani nge tong mani tai 15 I think 15 hai rok tong khona ga bo no tuboi ang oino jaga phal asogoi ma phalka nge dara sekang MBB lek bus kango phalnok achukna sekang orani club ni borok bai sekang salai de nai kha or achugoi de mano hine hai ge ba salai pai de bo salai pa no de borok orani mane ta oro ta ri hine borok sai rika ang kuno club ni borok rok bai to saja gya abo ani no mistake khona jodi club ni member bai salai gya nge to do borok allow de khaino abo to sai menia abono ang aro tai thanglia nge kita ra tabuk se jora proper location se kori khungke tabu bui to kebang ma bono sana ni musung jagi tongo sai phon hai bono ma lai phaina musung jagi tongo hinke proper location kori sing sekang MBB lek bus kango hine khanaka tapore hinke Ramkrishna mission school ka naw hine khanaka tabu hinke tini hinke oro shokontola ru do hinke bui pai phaina hinke proper location kori hinke bui pai ke kurungi pai phainai amano ani to bo proper location sang maya ko tan bagin ke ang ani obo proper location bahina ang asung nangya tan bagin ke ang jesa jaga phano ani scooty bai ang thangai phalai mano ngai ke ang arani MBB leng ni pai kheng ang joyguru Ramkrishna mission agan daro salnai phalka ngai miyo ke watini bagi ang phalia soklia ngai ke tini ke ang wansoka ni ang tini oro thangai nayano sogontola road thangai nayano ang phaika judi borok bai hingja khengke ani to tamo automatically ang thangai mano nge ang tini oro phaika hingke oro phai ang belainu result ka hamna mankha within 3 hour ani je 35 piece ang snamani pai thangka hinke dara satine to 30 piece tu bukha hinke shalo busuk rakhe tu mane agi rogo mia rogo ke busuk rakhe tu om bode joto pai thang hai ke nogo firogo detlang na nang oborok joto no payo first by second day wangka ang 50 ta piece khaimani 50 tan pai thangka hinga ke third day 3 ang khaimani hinga ke 30 or 40 khaimani abo 40 khaimani bagi tamhangnai 10 hai lo song thang tan bagi hinga afro wate phaimani bagi ang nogo thang ma thangka dara hinge kapo busuro ke phal kabo hinge recently ang first second third 4 days ang about 30 ke phalmani afro ang kisa quantity kom nerewo hinge tinin chiming ke ang 40 khlai phalka quantity kisa bar rekha hinge item bahin ta kaisa ang add khairi rekha darangge sing tini nugui mang thana sing phai shok pai asini sikang se omo kap joto no paina nai tongkha hinge abona tele tam chana musung nang bele happy da mane bukhau bom hai tong thokma phade phai ka bele happy tam ne bagi hinge joto ano support khaine rok bahainu phaikya ang mai malai ne bagi na phaikya ano support bahainu khai paikha ano hain bagi ne borok phaimani bagi ne ano obo de dokti payo hinge thangnai 2 din je joyguru Ramkrishna mission ganara asongmani bahainu ano support khaine ano hamjagai joto lukurok phai paikha belainu hambai maro borok no ano support khai tongmani bagi tai bubagrano bahainu hambai maro bo ano bahainu ang bai malai ne hingi boni Facebook page post khaika ngenge bo tei boni pa da chakma babung ke bipang sinai bo haini ang bai malai pheka ke bo judi je samoy bo dil hini phaikan ke I hope bo ano ringano boni palesa hambai darano darano puilani simi support khai tong mani hai tau am dekeno support khai tong di darani ko kono proper location tabuk suk jora kuri kho hine mano hinke bo waisa oro phalo ro phalo sikango hinke MBB lek busango stall dei tong mani guys scooty bai se dara stall dei tong mani abagi bo mane tam sane oro salai je ge phone ngi mano dara MBB college ni club rock bai abagi
salai ke to borok na dena khana saime abo to ge tara to salai le na abagi borok oroni tar di hini tara na sikang sai re khapo ge tara no tabo kun proper location ke ko tar bai mane kurung na ni hinge tara ni Facebook channel lo text khai man rok message khai man message khai tara bai kurung ge tara abo jaga stall rei dong oro shingai location shingai tara bai khai mala khai man mane tara ni salad fruit salad no try khai mano belainu ko tho ge tai chin health ni bagi bo belainu ka ham chung fast food rok samani health ni bagi hamya जों जतनो साइमानो हैबनो जों फास्ट फूड रक साओ या बा फास्ट फूड सामानि बेलाना हामिया फ्रूट रक सामानि हिंगा गाहाम हेल्थ नि बागै केनो रक फ्रूट रक ताबुं सिमनो जादि ट्राइ बो खाइबायदि दालानो र फाइ तां हिंगे चिनि हासजे त्रिपुरा हासजे आमदि रक आसु स्टोर लक जों नुगै माया फिया बा ताबुं दालानो र खुंजा नुगै माखा ताइ खुंजा हिंगे जों आस्ट्रबल बुसां खाइसा बुखुक जग्रै तंगानि नुगै माखा फिया बजों चिनि त्रिपुरा साबै त्रिपुरा सानोजों सपोर्ट खाइलाना नांगौ नरक अर फाइ ट्राइ खाइबायदि ताबुक फाइबनो वासे उलुफनो फाइदि हैबनो नरक फाइ ट्राइ खाइबायदि बेलाइनो गाहाम हेल्थ नि बागै बो गाहाम हामबाय